ایرو 9 سال درباز بن و سر رزگار کرنا شنگاله ایرو روژگا تاریخیه دیروکیه کتابا از داتیه دا هفتی و 4 جارا کنا قالا فرمانا ایرو جمد بینن یعنی حسبی تشتهاتیا نویسان تشتهاتیا دیتن افجارا بریا پشتی ایواده که حسانه زحمت پشتی جینوسایده که پشتی کوم کجیه که پشتی هفقاس زور و زحمتیا فرمانه که حساد جوار جارا بریا از دی جوارت قوت گری اب نقطه که گلگه مهمه هگر برین ها فرمان ترکیه راو و چش سوریا و همه هر هفته و 4 فرمانه دراوین هر جارگه از دیا جه خبردایی روی جیبه نگری آینا ایرو هگر از دی سربلندی قوات بحیث الجه خبردگرین اب نقطه که گلک مهمه لازمه از دی ویکفی مکن وگر خلق شنگاله هگر ایرو وی شکلی ودگرن شنگاله جی بلا دنیا و عالم همو زان و هاو راحتی ریگ و نویا و سهری خلق و نگر یا شنگاله هچه به وی تشتیفیم بکا کاری ایرو بیر مزارگه شهیده و نیره اگر بیتا وی دره و زانه به چه شکلی شنگال هاتیا هر راندن نوکا هنکا هاگر سر تلفزونا فروتنا شنگال بیانه که و کریناوی بیانه که شتگی سانه تحریر شنگال دنینه همو فقوینا شهید آیا ایرو ملوی دره اگر اف شهید نلوی دره بانا ایرو نگاری بام بگرنا شنگالی امجي خير هاتنا وات كان وكا داكس شهيدا داكي بان ايرو ام خعصابت كان داكس بان شهيدا همي ام بديلا داكس وان خير هاتنا وخشكو برات كان بخير خدي بيت وهي ما خديا سركتنا ملتي ازريبه وهي ما خديا سركتنا بان شروانا بي وسركتنا غيريلا بي وسركتنا دوست ملتي خير خوازه ملتي ما بي وهچي انسان بردش کی دینی به هکا دو خیرخواز دین ما به و خیرخواز ملت ما به هیویا ما خدا و بسر بکوه و سلاوه مجوه داره حتی قندیل اشوان حوالا رهاینا روژا فرمانه سلاحی خولگرتن و هاتند بر آخا مدا و بر ولات مدا خدانا کشتن و افیرو نشانه وانا دیار همد به شیلگا شیب القاسم نبد زیاد دنیا همد بهنه ومسر ساغیج مالباتی وان شهید در وی شنگال رجید خوازن و سلاوه مشما رهاینا وسر کتنش ملت خورد خوازن اون بجن هول هولا تاوسی ملکا سر زارو که مدریا دین وانو تاوسی ملکا و ایشالله سر کتنا ملت ازری و دوست و خیر خوازه وان گلک سپاس جبو پیام سازیا ماربات شهیدا دای پاکستان نوجی سرناوی اداره داتی برز نایب شمو بلا کرم نابه خودی مزینی دلوبان ایرو 13 ماه 11 سالبقرة نهي التحرير شنغالي عمل همو ملتي ازدي بيروزيت كن وام جو وقت قلي شنغالي وقت ملتي ازدي وقت ريبا بريا خسر شنغالي ام دست خوشيه الوان شربانيت اتسريت جيا هكا خوكرنا فدا هاتين گهشتنه چای شنگالی 1000 کیلومتر ام دست خوشیه الکاروانی پیروزیت کن ام شهیدت خوشیش بیران نکن اجوه روزی حتا نها 508 شهید مدان اف مقبره شهید لکی شهدایا 508 شهید 509 روجا دهی مها 11 طیاره دولتا ترکب خودی شروانه کی ازدی پیشنگک کرن هدف او جیته ناسکرین کریم حجی شرو هر وصا گهشت آستا شهادتی و تبلی کاروانی شهید ابو ام سرساغی جمال باتا ویجرت خوازن ام بحرمت
بەشنا خۆلبەر هەموو شەهیدت خۆ دەتەوینن و ئەم سەرساغێژ مالباتێ دوانە خوازن پەیام ئەمە الڤر ئش خەلکێمەی شنگالێ دەربێ شنگالێرە هەیە ئەمت بێژین بەرگەه نەچوویە ڤەگەرنە سەر ئاخاخوا ڤەگەرنە شنگالاخوا شنگال جێ بەرخۆدانەیە جێ غیرەتەیە جێ عەگیت و خۆشمێرایە دژمن دیمت خوازە کۆلەتیلمە بنێرە جارەکە دی ئەم دەرفەتێ نادنە دژمن جارەکە دی بکە بە نێب عەرز و عیالێ ئێزیدیادا و ئەردێ شنگالێ داگیرگەر بکە ئەو خەونەکە ئیشەڵە جارەکە دی نابینن ئەبسایە خودێ فکر و فەلسەفە ڕێبەر ئاپۆ ئەبسایە خودێ و قەوەتێت مێت ئەسکەری قەوەتێت مەت گرێلە ئەبسایە خودێ و خۆرتێت ئێزیدیا همەتا خۆرتێت ئێزیدیا همەتا ئێزیدی تایێ Di de li ser navê tevgera azadiya jinên êzdî ta jê em jî nehemîn salvegera rizgirkirina Şengalê li tevahî şehîdan li tevahî malbatê şehîdan li tevahî hevjînê şehîdan li tevahî dayîkê şehîda li tevahî naciyatên êzdî و اخسیرên me ku di destê Daişê de îro dinalin her wiha li tevahî xebatkar endam û dayîkên me em vê rojê pîroz dikin. Em ji vir bangî însanê ku îro dijminatiye dikin. Însanê ku xwîna wan dikeve destê wan dikeve xwîna êzdiya de. Însanê ku hevkariyê bi dijmin re dike. Însanê ku hevkariyê bi partî re dike. Partî Demokratî Kurdistan çi ji êzdiyara kiriye? Bes tiştekî bêjim ji êzdiyara kiriye. Ez ê çend tişta ji we re bêjim. Em firotin. Şengal firot. Şengal teslîm kir. Heta roja îro jî em wê êşê jiyan dikin. Partî Demokratî Kurdistan û berpirsyarê xwe ev ji êzdiyara kirine. Îro êzdî derdikevin peyama didin ser navê Partî Demokratî Kurdistan dibêjin Şengal bi peyama serok hate rizgar kirin. Nawala Şengal bi peyama serokê we nehate rizgar kirin. Bes Şengal bi peyam û îmzeyê serokê we hate dagir kirin. Kece Şengalê bi peyama serokê we hatin di bazara de hatin firotin. Şengal heta niha birîna we xwîn jê diherike bi peyam û îmzeyê serokê we bû. Heger rast hûn êzdî ne hûn ê li êzdakiya xwe bizîvirin. Hûn ê xwe kor nekin. Hûn ê xwe ker nekin. Hûn ê xwe bêwijdan û bêdemîr nekin. Hûn ê destê xwe deynin ser wijdanê xwe, hûn ê destê xwe deynin ser demîrê xwe, hûn ê wek êzdî bipeyivin. Em ê çi bitirsin? Em ê hesaba çi bikin? Em şagirtê Mamzekî ne, em şagirtê Seîda ne, em şagirtê Dijwera ne, em şagirtê Gulçîna ne, em şagirtê Şîlan û Bêrîvana ne. Heta talî jî em ê xwe rexistin bikin, hata xwestin em ê esker bin jî. Hata xwestin em ê rêveberî bin jî. Hata xwestin em ê şaredarî bin jî. Ji bo ku em jiyanê ji gelê xwe re ava bikin. Ji bo wê em vê peyamê didin bi vê wesîleyê Şengala me ye. Ji bo Şengal xewn û xeyalê şehîdê me pêk were heta talî em ê li ser vê riyê bimeşin. Em ê Şengalekî azad û xweser ava bikin. Tê de hemû pêk hate jin, ciwan, mamên me hemû kes wek heftê de jiyan bikin. Ji bo wê em vê peyamê didin û em dibêjin şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin. Bijî berxwedana Şengalê, bijî berxwedana Şengalê. Jin jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî.